Ha isen wasan ngayung mane ke balang Presbyterian Dihar Tribohoi District decak khandang ca atuk biang go haki beruwa miu tip iwa cem ane step iwa yiu jia hai porsen yau. Kini gibru di yok gop siak cepok ngayung mane lengba ke wiga kian duar dewa khandang yebor ka wai derak ke poisa wagi tiar rupan MK miong ke balang. Mari tip yani wajia itemen wasan ke balang Dihar depan tip pejba ki wai dekut penman nyegelang wajhan yo pentip pejba ya ini wajia. Hagani gaya lang kiman bay man pa day lang waki wakit kam gabalang dapat senyaw gaya mense was senyaw si yop tip ya gani ke kubor. Uteben besan arbi cadap dah kena wa ini cak tok gani gabalang tok kesin kawasan. Hewa ki betul siak ya bor ki cak yung mene wedara ki mar ki mata yang gabalang. Tangwa hagani genti gini betul dah kendang ya bor ki ya ki duar waki almeri bok kot bok sela. Weda tempra ki le ya ki tiar gitar. Dah kenal lek wa ki betul derak ki lek kepoisa ko de yok de balum kenceu na ki sen kena wa ki bi ki sen wa ya ki muda tap poisa kenceu dan nak prai cekendau cocok dah kenal wa ki betul derak ki ya ki khuri di wa yang pastor wa penman hypor wa penman yesen sakramen dai lang wa ki bi de ki tiar was outdoor de bentip lek wa ye ni wajan ai liang ke chano Dihar dau lai ko wa ujor saki pulit yo penman ye tikit kenang wa yo chem ya ki MKT. From the future in Nigeria to the road, kita kira lah berapa kawan yang menang di belakang ini. Kenapa? Pekini Godrej baru coba ngila loput kini baru kait. Bila kendang jubor dah kena. Pekini kau buat ni yang jam. Semua yang dalam sikit. Belalok kena pe. Hadu ketika larang lu ketika kena. Hamne ibu yang besar ki jangayu. Yang ini besar kelara lut. Te yang itu makin kita baru ki segut. Nama lewat bisa pa sepo. Ki penhapu kita baru. Wat kerja sakramen kabadi wairo kilara.